Manipur की political history दा assembly दा नागा का मैत्री का पांगन का पुन्ना indigenous people सिंह वाले लोग भी बतेंगे करबो Manipur की पुआरी दा हंतक Manipur की तांग खुल्ला मना NRC की मतांग दा मुक्त हो रही पांगल लनी ना support हो रही मैत्री ना support हो रही अदु को resolution हो रही हो खतरा है भारतीय जनता पार्टी ने लाखपद की Manipur कल इन्हीं Manipur कन्गे तो नहीं से एक की वाकल दा चाव न लियो है मेरे ना एक की वाकल कन्नड इन्हीं कंदूरी ने आर्टिकल 370 सही किया कि मामांग तो लोग तो का भारत कलई से रामचंद्र भूमि सही के लिसिंग चंगा की मनु का तो सारे से अरीब मयाम तो सेंटोर पगी नहीं हुए मनम नम थी री इरांग तो से हां कोई की प्रेसिडेंट का लाइव मयम द थ्रेटन तो भी मदद तो भी सी मयाम से अमोट को मयाम तो सेंटो बगी कांग वो करी वो पाइथोर को मयाम तो फेक नहीं में हरी से कोई दी अमोट पर सेंटो ngaraang tara mani assembly do adu tara ga dei loina khangna buna traiba hana kari monam mana kanano ri sentor na bhona buna kai no se loi khangna bune ba adu ki potu na sa kan khat lo na sa kan khat di yaroi ujik debate na ba yare ba kari gi damak ta more da gi mai dei dan thok pok na mai no lamma pu si yong na kamai ta lai no kari gi lamma pu si ka ko gi da gi yong na kamai ta lai no imphal da gi kamai tan gi to mi chosan pu dei kamai ta lai sigi mayam se phajran nai na ka prasad khang lo imphal manung ko ji pulap ta na bo hon ko thimo boi ni adu thimo boi ne ma se biren phati ne law se khang ko na chumbra landra hai ne langol da yung kaya lai ma ke langol thakta da pata kaya lai ma ke ba gising ma ka tra ma langol thakta da ko chahi ke hindu ri ge ni apoi ne politics ho se adu gi rai ba politics masa tau no koi grouping ngai ma party da thu ta tau no lai paki hoina mang sang sai da koi mase ungsan na ra kana ro ya biren ni phajai ke phajai ke phajai le ba ibo gi du ge lai hak kan je jati kan je ge bo Manipur की political history da assembly da naga ka मैत्री का पांगन का पुन्ना indigenous people सिंह वाले लोग भी बतेंगे करबो Manipur की पुआरी दा हंतक Manipur की तांग खुल्ला मना NRC की मतांग दा मुक्त हो रही पांगल लनी ना support हो रही मैत्री ना support हो रही अदु को resolution हो रही हो खतरा है हाय रोगा मैत्री के की ना वांगांग के कोई कनो दा संगाई फेस्टिवल दा अखोई जाति कुंथ्रा मरी गिने युम सारा को तोंगाना आइडेंटिटी दरकान थमिगो BJP सरकार ना तोगने ने कना तोगने दुबो भारतीय जनता पार्टी ने तोगने अखोई कुंथ्रा मरी की आइडेंटिटी थमिगो ngarang da tholko masak chu da leiba ki chai kunsha ni thu leiba ki thab chu da mi khal tholaga amba microphone si da kalang da nga to taning de ba noi di khumya rai ba noi di khumba ya da noi di mi na ta rai ni da ai koi na rai ma kari to ke question hana ko ba sada what BJP had done anything wrong to the people of the state or anything wrong to the state or bharat akoi na kari aran ma to ke se akoi hana hang jo ba ai na yang confident na dise kari gino ai lan de bharat jana party lan de ba ai lan de lukpa ma leiba ki mang na to ba inchi ma leiba ki mang na to ba ko su to ro ni si ana ina ma ya na se jikti MP ani ma pi da ya da me koi MP ani ma pi da ya da me koi yang ang sitagi koi campaign ho rani tarik nipan da lamlai da oi na mayam ne biro lamlai ki orju do lamlai da ground number saka kani ai tara da Bishnupur da to ni sumai na koi mayam punna ujiti ngarang assembly da ki mayam punna mo oi na khangre kanano karino CM na tawram mana karino party na tawram mana karino moi na tawram mana karino se loi khangre da khangam na tra akoi se la se loi khangam mani da adu wa kan khat piyo son no ai akoi sarda da sarda son no koi lan da akoi lan da ni la kan chhe bani lai bak se ngasi bau gi soi ba po se machet da ki akoi tan thore mapum da ki tan thol lum se ni machet da ki tan thol ai so koi amuk loi chang doi ni loi tha doi ni maram de akoi gi lam ne akoi indigenous people koi tribe kun tha mari gi lam ne Manipur ama khatana raja to bo yaro muk bo yaro ama khatana sakon to bo yaro adu ma gi posse phajana khangbiu aran ba ma chetam yaw to ni ko document yaw na order yaw na se yaw na ni ngang imem samjan sajan ba ma to yaw to ni amna punama akoi na thengar ba lam se koi praja ba na te ko kuki praja ga sunate mai dei praja ga sunate ade naga praja ga koi na thengar sti Manipur thugai ge na honar ko adu ko element ko thengna bane koi praja anta ki mai sarkar lan thengna de akoi na thengar sti Manipur thugai ge na holar ai apong praja har ga
अगर है भारतीय जनता पार्टी नत्र मणिपुर कन्म पार्टी ममांग लाती लाओ पार्टी से पांगल कंकट पाइसे मैम चंगन होना ग्रास रूट की पार्टी से कंकट थमजर मौन खुरमजरी जय हिंद।